Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko. Nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu. Kiraritkoria Jumatatu enseyemo naboigo Chinsa isato. Imeya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga yanyareko bagagwateka imena isiko yorogongo rwa Gusii. Ntobe togo gosangereria amange kubwaterana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubulima. Nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakubulia bakenya banyareko baukanye ka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwene kiabuna obogima bwanyareko babokoroba. Ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotura bwaterana nere Joshua uta asensemo yebimanyerio. Naboigo emanye chigosoli nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byaito byechigosoli. Tombo cha gosangana nche Everlyne Osero na nche Josephat Amisi. Imeya emanye Jumatatu. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobolema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza Chinsa gechinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi Ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nechindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebrobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enoti Isano na Ibere Isano niseto Isano Isato Eyemo Kianda Isano Inye Gusii
gose enoti isano na ibere ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera aso twakire simi ase namba enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Omwansu bwomo Gusii Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichezi cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire babwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Voigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibere, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Obwansu bwomo Gusii. Mugasomu ya mwancho muligere liberi tukoria Jumapili tariki isano na isato cy'umutenye ikomi omwaka no ibeti bibere na mironkebere na isato kerongo genda bunari tkoria ondigenderete ko bari toererukegima na nene no genderete kwegokya asoko bwatia emeroberi yonse getaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii na manga genderete gokorekana imense ya Kenya ekerobono toroche abarai au bagenderete wikirana se chinsemo au nenchirese yemo yogo sanga n'abananchi naboigo abegenwa ase ogosasima seritkoria rero muraibense Dr. William Samuel Ruto oyoboigo genderete netaro yaye ase orogongo rwa Nyanza nenase kaunti ya Migori nigaba kagosangana babenyi bensemeyo ase amasabo yobwamo ase skuru yobobundi ase ensemeyo na umukonyi bumuraibense rigadigashawa nigo abagakora abarayibanda sumusangerekano bw'amasabo ase nsemo ya Kapsabet imeye kaunti ya Nandi umusangerekano ogenderete na sensemo yumo waziri boborindi w'emeki dure kindiki nigonere abakawikirana asensemo ya Kiamba imeye kaunti ya Kiambu asenchireyemo yo kumwakeranya saengambya mono ase obwarubiga cyaragire Chinsa isano na ibere cyabona mbaso mwancu murigere ngo kwarigana SMS ya Amayia ngomanye muna nara yaya na kwariganire asenchera ere yobwenge nyorabuna sensemo ya Facebook na bagotanyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otanyara wetra Ndizi TV News
News na mutandao Twitter na bogotu twetera @Ndizi TV News ero togendere gusanga nabo igo kwemanya manke. Joshua utanero koene kiachibicha nerio gichawe keira sentre ya bene na nchiri toriane Everlyne Osero ngo kwariganio be ko gusanga na nchiwika omwerio ngo kwariganio techa kama ya Chinsa Isano na Ibere asenchera yobenge kurese county ya Kisii awasomorobero bwokorotota emerobero ya serikali yetsemi ogendrete asechiskuru au imeyebunke ya Nyaribari Masaba se county ya Kisii gati ya baraya bakora omorobero yo no mubunge bwenseme yo Dr. Daniel Manduku omubunge bwebunge ya Kiharu Ndindi Nyoro egatia baraibande asebabere bawekirana ase eskuru ya secondary ya Mubamba yesicho asbarachi wekirana egatia eskuru chinde eliyokorotota amagendero nabo igokoigora emerobero au ase eskuru echo yera chikokonya ase ogosira ebirenko byetsemi okwana chinga kecho Ndindi Nyoro nigo abaga koenekia una serikali yaberege ko bwatoka chibesa chiekerengo ekenene gochiase chiskuru nenchiremo yogosira ebirenko byetsemi na kugania aborokiwa koira chinga kecho na gutumeka libagerio ase okubeko mukia asa masomabo. Tumewekea fedha mingi sana katika masomo. Actually a third of our budget tumeweka katika maneno ya elimu. Precisely 630 billion tumeweka kwa kusaidia mashule zetu na elimu. Na ya mwisho kwa sababu mheshimiwa ananiambia we have many more to go. Ningetaka ni ulize hawa wanafunzi. Nyinyi kazi yenu ni kusoma. Do not worry too much. Because the government has done a lot waiting for you to pass. Ukienda university kwa saa hizi, tuko na mfumo mpya ya kusupport university and college students, where katika fee structure, the highest fee mzazi analipa ni 7%. Na katika this year, yenye wameingia saa hii, na kwenda hata next year, this year alone, 45,000 students from families like ours when we were growing, ile haina pesa mingi, wale wanatoka familia wazazi wako na shida ya fedha, 45,000 of them will go to university and study without paying any fees. Togotigana nayo nigo omurai wense Dr. William Samuel Ruto abeirega kwene kiabuna nachiko koremeremo n'abantu bonsi kounereria konde gotayo Ruto nigateba buna ebisa kubyonsi mense ya Kenya mbichiye ko bwataniwa ase amangana ya magendero ekyokere kerenga ye serikali ya Kenya kwanza inse yomuroberio bottom up economic model okwana chinga gekirana se umusangirekano bwa masabo yo bwamo ase skuru yobo bundi ya uriri meye county ya Migori Ruto boigo nigateba buna aba gose abaga kugania abaraibonsi gochamo na kobwatrana aso gwikirania magendero asabananchi asabagania gotiga siasa cyo kwirania magega amagendero naboigo gwatana na Bakenya. Mimi nataka kuondoa kasumba ya zamani ya kusemekana ya kwamba kuna watu wanabaguliwa kutoka serikali ya Kenya. We need a paradigm shift in the politics of Kenya. And that is why I want to say, without fear of any contradiction, that we are going to have a new dispensation in Kenya, where development, working together as a nation, is not going to be on the basis of what community you come from or what party you voted for. It is going to be on the basis of how much resources we have raised together as the people of Kenya using our taxes, and how all of us, without discrimination, are going to benefit from those resources on the programs, on the projects
that will be rolled over across Kenya. Hiyo ndio msimamo wa taifa letu la Kenya. So msikuwe na wasiwasi ya kwamba kutatokea na hili ama lile. We are going to work together as the people of Kenya. We are going to work together. We are stronger as a nation together. We are weaker when we are divided. Ndio nimesema ya kwamba hatutaki tena tugawanywe kwa misingi ya kabila ama siasa ya kugawanya watu. Tunataka tuungane, tushirikiane, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Chinga kiechboigo rutoni gabaga koenekia okobwato kwa kwebinte biratumeke asense moyobo chenu anene ase abo bisa abo beruete kobwatoka obokorerbo bochenu gochiase abananchi ase ebinyoroime natana nigo birache gotumekwa asenchire mo yogo inekia buna ebirengo byobo chenu byabeire bigokiniwa nigatana nigo barache gochaka bene ase usbarache kobwaterana ne serikali ya kaunti ya Migori asoko inekia na chibesa chiabere chiko bwato kwase chingakibwenerete eriogosira abakoriabu emeremo bobochenu ase ebinyoro boigonigate babuna senchire moyogo kine birengo byobochenu nigo barachego chake bene omuroberio bwokorwa obokoreri asabantu bonsi gose universal healthcare chitarike meronko Ibere chomutinyega nakwene kyabuna abananchi nigo barachiwancherwa wakana chibesa chia NHIF korengana nekerengo kyabo. Hapa Migori muko na community health promoters karibu 2600-700. Na nimekubali tumetoa equipment kupitia kwa wizara. Equipment ya Migori ni ya karibu milioni 54 tayari imekuja hapa. Our community health promoters wote tutawapatia equipment ama vifaa ya kupima sukari, ya kupima mambo ya pressure, ya kupima magonjwa madogo madogo, na watafanyia hiyo huko nyumbani kabla hata hujaenda hospitali. Unaelewana? Kwa sababu tunataka afya ipatikane kwa kijiji kabla hata hatujafika kwa hospitali. Na kila mwaka tutakuwa tunatoa pesa ya national government to Migori County, almost 54 million shillings every year. Na county government yenu itatoa kiasi hiyo hiyo. Tuunganishe ndio tulipe hawa community health promoters. Wamekuwa wakitusaidia as volunteers, lakini tumeona tuwapatie marupurupu kidogo. Kwa sababu afya bado inatusumbua. Wananchi wengi bado wanaenda hospitali, gharama inakuwa kubwa, wanauza mali yao, wanauza shamba, wanauza ng'ombe, wanauza nini, watu wanaingia kwa umaskini. Si ni kweli? So, na ni changamoto ambayo lazima tushughulikie. Tarehe 20 mwezi huu ndio tuna launch formally universal health coverage katika taifa letu la Kenya. Na pia tumekubaliana katika hiyo mpango ya kwamba hata ile gharama, wacha niseme vizuri na ieleweke, ile gharama ya NHIF pia ilipwe kulingana na mapato ya mtu. Chinga kiechboigo omowaziri bwabwerania Eliud Owalo nigatawamnase amatukare bosio abamenyikorwase orogongo rwanyaza nigo barache koba amone serikali anene abarai Owalo yoteba chinga kichiage siasa chiabere chikoera nigatawamna goika barosie serikali asobwamo nakogania bamenyikorwase orogongo rwanyaza kubeka gosekoraria omorembe chinga kichonsi naboigo kwerwa gokora emirimo ne serikali ya Kenya kwanza. To pray with the people of Urili. In this region, Your Excellency of Nyanza, I've said many a time in the recent past, and I want to repeat, that moving forward, we are going to work with your government in the foreseeable future. We want to change the paradigm in this region, from politics of rhetoric, politics of tribe, to politics of inclusivity, politics of development. We are aware, Your Excellency, that you have said that time for politics is over. We are going to be part and parcel of your government moving forward. We want to be
part of the re-election of your government in 2027. And as a people, we are not going to wait for you to form the government, then we wait to join. We will form the next government with you, Your Excellency. I want to pray for the people of this region, appeal for peace, and appeal for everybody in this region to work together with the government as we move forward. May God bless you. Togotikana nayo nigo munene bw'abawaziri Musalia Mudavadi aberega kugania okubwatirana kwa barayi bonsi ne serikali ya Kenya Kwanza asogoikirania amagendero gochiase abananchi okwana ase ensemo ya Maragoli Hills me county ya Vihiga. Musalia nigo asingirete goteba igoro yobosimeki bwemete eyere miroberio ya serikali na kugania abananchi gosimeka emeta sobonge bunenchirayemo yokorenda amazingira gosebito etana nabo igogo konya gutanga imechando au iyo yakoretwa kubwatikana n'ubunchurira kwerire. Juhudi letu ni kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Kenya, tupeane heshima katika taifa la Kenya, tuwe na uhusiano mwema na nchi zetu zote jirani na ulimwengu, ili rasilimali zitoke kule walete hapa, wajue kwamba this is a proper and peaceful place to invest, ili ajira zipatikane kwa watoto wetu. Mimi nataka munisaidie kwa juhudi hilo. I want you to be one of the people, among the people, who will make sure that we all promote good relations, leo na kesho, so that our country can be strong, our country can be recognized, and the President's agenda of making Kenya a jewel in the international arena to become a reality. We want your help. We want everybody to work with us. Nyinyi nyote mnajua kwamba agenda ya President William Samoei Ruto ni kwamba anataka tupande miti bilioni 15 ikifikia mwaka wa 2032. Na zile miti tunataka ni zile zitahifadhi mazingira, na pia kati ya hizo 15 billion tunataka tuwe na miti bilioni 5 za matunda ya aina mbalimbali. Kama ni avocado, kama ni passion, kama ni popo ama nini, papaya, tutafute hizi miti ili wakati tunalinda mazingira pia tunapata nafasi ya kuweka pesa mfukoni. Waziri bw'amangana Aleban Social Protection Florence Bore nigatere buna obumenyo bw'abana Chintakana anene oboteneire n'abantu nyene nigo burache koligereriwa nabo igo gotukwa asoboime bunenchira yemo yo gotanga oboibi nabo igo okounereriwa kw'abana nigatere buna ya nigagocha chinga kya serikali egendrete no muroberio bwo koenekya buna obumenyo oboteneire n'abantu nyene bwabere bugosie kwa imeyense ya Kenya yani gaya kwanete chinga keikiranete asensemo ya obumenyo bw'abana Chintakana ya Arap Moime ya county ya Nakuru asatebete buna egati y'abantu mbaroba rokanire bakobeka emeroberio eyerengete gotanga umuroberio bwa serikali bogosieka obumenyo bwo nigaterune serikali goikebeke emeroberio koenekya buna abana bonsi Chintakana nigobare inse yoburendi buroburonke. For these 8 years, my thoughts are, let's regulate, let's oversight the private homes, let's see how many each private home has, how many children do they have, what are the records. We should even have, as a child welfare society, the records of those children in the private homes, so that we allow them knowing they have this number of children and they have this history of the children that they have, and what is the future for those children. By the time we finish the 8 years, we should have all the children either in the government-owned children's home, or we are satisfied they are in good hands.
Mwanchi omurigereri bano rivotioru na rogotoreta omoerio bwa Amayia Chinsa Isano na Ibere asenchira ere yobwenge korinde na mange nagendere gokubariganiria yora chikonyora na inda asenchira yobwenge chikoraga Chinsa 10 bya monasi bali mogenderete gotobwate na bayo kwate miroberi yonsi yegetoseni kia Ndizi TV yora bno rutwa bwaterana nere korwa sense moye yoko inekia chibicha rero gicha wekere nigakoro kwa Joshua Uta na ncheri tariane Everlyne Osero kendra gotwara uburigereri burobya na bayigo omubaso orumya.